Yes, reka mbasuze kandi bifurize ikaze, reka mbifurize kunogerwa n'ibyo tubategurira kandi tubagezaho gatanu kuri gatanu. Reka mbabwire ni karibu cyane, niba utarakora subscribe uyu ni umwanya kugira ngo ube wayikora tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ariko kandi noza no gukunda kino kiganiro uze gukora like, comment yawe ni ingenzi kandi ibitekerezo byawe burya biratwubaka umunsi ku munsi, bidutera imbaraga bigatuma ibyo dukora birushaho kugenda neza. Reka mbafatire hamwe rero mvuge nti abantu muri Burayi basuhuje cyane kandi bikwiye ku mutima, abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu muri Canada, abantu muri Afrika, abantu muri iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, mwese ndabasuhuje. Nitwe Confiance, ingi ni Stories Magazine Rwanda kandi mbabwira ni mwarakoze cyane kwinjira mu muryango mugari wa Stories Magazine Rwanda. Uyu munsi rero reka mbabwire ni mwege mukunda show business twongeye twagarutse kugira ngo turebe byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bitambuka hirya no hino. Imihanda yanyereye, ntekereza yuko ari ibimenyetso by'iyi mihanda bitari kugaragara neza, niba kuko inabigira cyangwa se ibyapa bikaba byakuweho, niba kuko byari bisanzwe binahari. Reka nkubite mbangura rero turebe byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bigarukaho kuri aya masaha tugezeho kugira ngo murusheho kugenda muba update kandi mu manyamakuru agiye atandukanye. Amazina ye bwite yitwa Munyegaba Murungi Isabe, benshi muramuzi, ni umunyamakuru uzwi na benshi, ukunzwe kandi ukomeye mu mwuga akora w'itangazamakuru. Ni umuyobozi wa Isimbi TV, televiziyo ikorera ku muyoboro wa YouTube. Ni umunyamakuru wagiye agaragaza ubuhanga mu biganiro bye bitandukanye, usibye ko hari igihe cyaje kugera benshi bagatangira gukemanga ibyo bita ubuhanga bwe, ahubwo bakabyita uburiganya mu nzira yo kugera ku cyo ashaka cyangwa se ku cyo yashakaga. Benshi bashinja Murungi Isabe ibi ngibi, harimo abanyamakuru bakoranye mu bihe bitandukanye, abandi bagiye bahurira mu mirimo igiye itandukanye. Tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024 yagize uburwayi, ndavuga Murungi Isabe, bwatumye ahagarika ibiganiro, avuga ko azasubira mu kazi yamaze gutora agatege. Ni inkuru yakiriwe mu buryo butandukanye, bamwe baramukomeje ndetse bamwereka urukundo, nyamara abandi ntibasibye kumushinja kwindwaza kubera igitutu yashyirwagaho nabo bivugwa ko yahemukiye mu bihe bitandukanye. Maze ngo Sabe agahitamo kubahagaritsa ibiganiro kugira ngo abanze abone agahenge k'abo bantu bivugwa yuko yahemukiye, dore ko bari na benshi. Ubusanzwe iyo umuntu arwaye, ubusanzwe nk'uko tubizi mu muco nyarwanda, abantu baramwegera bakamuhoza, bakamufata mu mugongo ndetse bakamwereka urukundo ku buryo bwose bushoboka. Biragora kubona umuntu arwaye aho kwerekwa urukundo, ahubwo ugasanga aterwa amabuye. Iyi ni imwe mu mpamvu nyinshi rero zatumye twegeranya inyandiko zacu, amababa na wino tubyegereza hafi ngo tuze kwandika umwanzuro w'ubucukumbuzi turi bukure mu gucukumbura impamvu nyamukuru umunyamakuru nka Sabe bivugwa ko yari umwe mu banyamakuru bakomeye muri iki gihugu, dore ko ari nawe ufite chaîne ya YouTube ikurikirwa n'abantu benshi dukurikije imibare ibyo itwereka, dore ko kuri ubu ngubu akurikirwa n'abagera kuri miliyoni irenga y'abantu bamukurikira umunsi ku munsi. None tukibaza tuti ni iki cyatumye umunyamakuru ataka ko arwaye agaterwa amabuye aho gutizwa igituza ngo aryamemo yoroswe urukundo ahora abwirwa ko akundwa? Ese bamubwira ko bamukunda baba bamubeshya? Mbere y'uko twinjira muri ubu bushakashatsi, reka nkwibutse ko Sabe yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari benshi yagiye afasha mu buryo nabwo bugiye butandukanye, by'umwihariko mu buryo bwa mikoro, hakoreshejwe amafaranga, hakoreshejwe ibitunga umubiri ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kandi hari nabo yafashije kumenyekana akoresheje YouTube channel ye mu bihe nabyo nakwita yuko bigiye bitandukanye. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ibindi byinshi bitari byiza uyu munyamakuru Murungi Isabe ashinjwa, ari nabyo tugiye kwibandaho cyane, twibaza impamvu umunyamakuru Murungi Isabe ashobora kuvuga ko arwaye agaterwa amabuye aho kwerekwa urukundo. Ikintu cya mbere Murungi Isabe ashinjwa no kutabanira bamwe mu nshuti ze. Hari abantu batandukanye bivugwa ko bari inshuti z'akadasohoka za Sabe, ariko bikarangira umubano wabo utagenze neza habe namba, bose bagahuriza ku gushinja Murungi Isabe kutababanira neza. Uza vuba cyane mu bagiye banenga imibanire ya Murungi Isabe n'abandi b'inshuti ze ni uwitwa Grace The Queen. The Queen ni umuraperikazi wabiciye bigacika mu bihe byashize, ijwi rye
byakururaga benshi kuza kumva indirimbo ze zabaga zuje ubuhanga buhanitse. Niba utamwibuka ndakwibutsa indirimbo nziza cyane yitwa Kandiko ye yakoranye na Riderman Riderzo. Ubaye utamuzi kandi kuko nabyo bishoboka, nusoza iyi video uraza kujya mu mashakiro wandikemo Akandiko by Riderman, uraza guhita uyibona. Uyu The Queen rero yavuze ko yari inshuti ikomeye cyane yakadasohoka n'uyu munyamakuru Mulongi Sabe kera cyane. Avuga ko basuranaga ndetse umwana wa The Queen yagayita Sabe anko we. Urumva aho kugira ngo aho iyo bigezaho umwana w'umuntu inshuti wawe cyangwa se umuntu uri inshuti yawe atangira kujya kwita anko, nuko umubano wanyu uba umaze gutera imbere cyangwa se ufite aho umaze kugera. Aba bombi rero bagiye bakorana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi umwe imbarutso yo gutandukana kwabo bombi yaje kuboneka ubwo Sabe yakoreshaga ikiganiro The Queen ariko aganisha ku muryango we cyane. Birangira The Queen avuze kuri murumuna we biza kumubabaza, ndavuga murumuna wa The Queen. Byaramubabaje abibwira The Queen, maze The Queen nawe asaba Sabe gukata ako gace gato muri icyo kiganiro. Ibi Sabe yabiteye utwatsi bibabaza The Queen cyane, birangira amuhimishije gusiba ibiganiro byose bakoranye. Ibyaje kuba umupfundikizo wapfundikiye umubano w'aba bombi, umubano urangira gutyo. Ibindi byagiye bishinjwa umunyamakuru Mulongi Sabe ni ishyari bivuga ko agirira abo bakorana mu mwuga umwe w'itangazamakuru. Ibi akabikora binyuze mu kugura abatumirwa bagiye batandukanye akaba amafaranga, bityo umaze gukora ikiganiro iwe ntagira handi ajya kugikorera na busa. Ibi byagiye bituma hari bamwe mu banyamakuru bahindura ibiganiro bakoraga ngo byibiza babone amahoro nibongere gupfa abatumirwa na Mulongi Sabe. Icya gatatu kiregwa umunyamakuru Mulongi Sabe ni ugutwara imfashanyo yabo yagiye ashakira ubufasha. Iki ni ikintu gisa nkaho gikomeye, ndeka kuvuga ko gisa, ahubwo iki ni ikintu gikomeye ndetse ni ikintu utapfa kurenza ingohe mu gihe waba uri kureba bimwe mu bivugwa kuri uyu munyamakuru. Ndetse nabyo turi kwibaza tuti ni iki kintu gishobora gutuma uyu munyamakuru avuga ati ndarwaye, abandi nabo bati uri kwirwaza, bakamutera amabuye yo kumwereka urukundo. Ibi ni ibintu rero byagiye bivugwa kenshi, aho bivugwa ko hari benshi yagiye ashakira ubufasha bwamara kuboneka akabugabana nabo yabushakiye. Ibi bikaba kandi byaragarutsweho n'umunyamakuru mugenzi we Nyandwaya Innocent wamenyekanye cyane nka Yago Pondad. Namutangabuhamya cyangwa se umwe mu bo babugabanye wigeze aza kuri kamera avuga ati ngiye twarabugabanye, ariko ibi nanone bikaba byaragarutsweho n'uyu munyamakuru nari mvuze hejuru Yago Pondad. Ugiye kuvuga ibyo Sabe ashinjwa kandi asabwa guhagarika mu maguru mashya, ntiwakwirengagiza abamurega gusenya imiryango y'abandi. Umunyamakuru Mulongi Sabe si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu ushobora kuba ubyumvishe bivuga ko yakira abagore ndetse n'abakobwa barira bavuga ibibazo byo mu miryango yabo. Ibyo biganiro bakora bakamena amabanga y'ingo zabo, bigatuma bitera agatotsi mu mubano wabo nabo bashakanye. Basubira mu rugo ibibazo bikavuka byari bisanzwe bihari, bikiyongera urugo rugasenyuka gutyo. Ikindi kandi kigaruka cyane kuri Mulongi Sabe ni uburyarya bivugwa ko amaze gushyira ku rundi rwego. Benshi bahuriza ku kuba uyu munyamakuru Mulongi Sabe agerageza uko ashoboye akigira umwana mwiza, ariko ngo kaba atari mwiza nk'uko yigaragaza igihe cyose ageze mu ruhame. Ibi byose nibyo uyu munyamakuru agenda ashinjwa ndetse n'abo bakorana, abo bagiye bakorana ndetse n'abo bahura umunsi ku munsi. Ikindi kintu cyavuzwe kuri Mulongi Sabe benshi bagatinda kuko ibibazo ubunyangamugayo bwe ni inkuru yiswe Imparabitsi yakozwe kuri Sandra Teta. Tariki 5 Kanama umwaka w'ibihumbi 2015 Mulongi Sabe wari umunyamakuru w'igihe.com yanditse inkuru kuri Nyampinga Teta Sandra ifite umutwe ugira uti ubucukumbuzi ku bujura, ifungwa, ubutiriganya, ubwambuzi, gukundira kuri Miss Teta Sandra. Iyi nkuru Teta Sandra yavuze ko ikubiyemo ibinyoma gusa ishaka kumuharabika, kumutesha agaciro ndetse n'ibindi. Ntago byaciriye aha kuko yahise amurega ku rwego rw'igenzura rw'itangazamakuru RMC. Inteko iburanisha yari igizwe na Cleophas Barore, Prince Bahati ndetse na Emma Claudine Ntirenganya. Urubanza rwarangiye Teta Sandra n'umwunganizi mu by'amategeko batsinze, bavuga ko batabona icyo baca Sabe ndetse n'igihe.com ngo kuko baharabitse izina rye ndetse ari na byinshi yabihombeyemo mu kuba izina rye ryaraharabitswe. Teta Sandra n'umwunganizi mu mategeko baciye Sabe ndetse n'igihe.com amafaranga agera kuri miliyoni 40 bagakora inkuru
ndetse bagakora inkuru ivuguruza iyo bari bakoze ariko kandi bakanasaba imbabazi abanyarwanda. Akanama karicaye karagenzura gasanga igihe.com ndetse n'umunyamakuru wacyo Sabe Murungi bagomba gutanga miliyoni 4. Nyamara ubwo iyi nkuru yagiraga hanze benshi bayisamiye hejuru ndetse baninginga Teta Sandra kuba yababarira igihe.com ndetse na Murungi Sabe kugira ngo bareke gucibwa ayo mafaranga. Uko ni nako byagenze, Teta Sandra ababarira igihe.com ndetse na Murungi Sabe ubundi birangira nta mafaranga bishyuye. Ibi byaje kugabanya icyizere Sabe yari afitiwe na rubanda bitewe n'izindi nkuru n'ubundi marabitsi bagendaga bamushinja. Impamvu zatuma Sabe aterwa amabuye aho kwerekwa urukundo nizarangira kuri Teta Sandra ahubwo zikomereza kuwihoreye mu Mustafa wamenyekanye cyane nka Ndimbati. Mu gihe cyo gufungwa k'uyu mugabo na nyuma yaho gato yakomeje kuvuga ko yafunzwe kubera ubugambanyi yakorewe na Murungi Sabe ubwo yakoreshaga ikiganiro Firidausi Kabahizi wabyaranye na Ndimbati. Aha bivuga ko Firidausi yashotswe na Sabe Murungi ngo amwizeza akabagari k'amafaranga azakora mu kiganiro ndetse nazaturuka ku bazamufasha. Ikiganiro baragikora maze amarembo y'Imageragere aho ikaze Ndimbati Silvestre nk'uko akunda kwiyita. Bivuga ko Sabe yashutse Firidausi undi nawe akananiza Ndimbati mu gihe cy'ubwumvikane bwabo bombi, dore ko Firidausi yasabye Ndimbati amafaranga agera kuri miliyoni 5 akamukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 akamushakira umukozi uzobereye mu kwita ku bana kandi abana barabaga kwa Ndimbati. Nyuma Firidausi akaza kuhabakura. Ibi Ndimbati yabonaga yuko rero atabivamo maze ahitamo kwemera kumarika amaboko ubundi bakagana iy'ubutabera. Ndimbati avuga ko Sabe yamuhamagaye akamwaka amafaranga agera kuri miliyoni 2 undi akazimwima maze Sabe agahita ashyira icyo kiganiro hanze, ari nacyo cyabaye intandaro yo gufungwa kwa Ndimbati. Nyuma yo gufungurwa kwa Ndimbati, nyuma yuko ageze Imageragere akaza kuburana akaza gutaha agizwe umwere, Ndimbati yaje gukorana ikiganiro na Firidausi ndetse Firidausi aza kumusaba imbabazi aza no gukomoza ku buryo yashotswe kugira ngo abashe kuba yageza Ndimbati mu butabera. Aba bombi rero bariyunga ndetse ubuzima bwabo bukongera kugenda neza. Gusa icyo tuzi nuko nta ntungane ibaho, ariko nanone igikwiye nuko ibyiza byagakwiye kuruta ibibi. Wegeranyije ibi byose uhita ubona ko impamvu yatumye umunyamakuru ashobora kurwara aho kugira ngo yereke urukundo aho agaterwa amabuye. Inkuru zijyanye n'uyu mugabo rero ntabwo zirangirira aho ngaho gusa kubiba cyangwa se kubishobora gushingirwaho harebwa impamvu uyu mugabo witwaga yuko akunzwe cyangwa se uyu mugabo werekwa urukundo n'abantu benshi bagiye batandukanye ashobora gusohora itangazo cyangwa se ibaruwa ivuga yuko arwaye, ariko nyamara rubanda bakamutera amabuye, abenshi banavuga ko arimo ukwirwaza. Ntabwo byarangira aho ngaho rero, kuko ku mugoroba w'uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 nibwo hagiye hanze amashusho y'umunyamakuru nanone Murungi Sabe. N'amashusho yagaragazaga uyu mugabo ari inyuma y'igipangu runaka, nyamara bamwe bakahuriza ku kuba iyo ari hoteli yari inyuma yayo. N'amashusho y'uyu mugabo amugaragaza asa n'uwavunitse ndetse yabuze uko agenda. Bivuga ko ashobora kuba yasimbutse urupangu rw'iyi hoteli akagwa inyuma, ariko kubw'amahirwe make agahita avunika. Amakuru agoye kuba yakwizendwa kuko nta yindi gihamya ihari usibye amashusho uri kureba, nuko uyu munyamakuru ashobora kuba ngo yarari kwihakabyizi n'undi mugore binavugwa ko ari uyu Ngwino Ndebe, ngo baba bagiye gufatwa. Sabe agahita acibusamo akurura urugo rwa hoteli akagwa inyuma, ari naho yahise avunikira. Gusa ibi ni ibivugwa, nta video y'ukuri igaragaza uyu nguyu arimo arasohoka cyangwa se yafashwe mu gihe bari muri ibyo ngibyo ngo ibe yashingirwaho bihamye yuko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore ari byo bari barimo. Bamwe bahamya yuko aya mashusho ataraye uyu munsi, ahubwo yaba yarafashwe mu minsi yatambutse ubwo Sabe yashyiraga itangazo hanze ko arwaye, benshi bagahita babihuza n'iyi video n'ubundi yagiye hanze. Ibi byongera guhuzwa kandi n'amagambo y'umunyamakuru ya Go Pondat aherutse kuvuga ubwo yavugaga kuba mugambaniye harimo n'uyu Sabe, ubwo yavugaga ko bazazana amavideo yabo n'imiryango basenye. Biragoye kumenya neza koko
niba uyu mugabo ibikorwa bivuga ko byari byamujyanye ari byo, kuko iki ari igikorwa kiba mu ibanga rikomeye cyane ku buryo kukigiraho amakuru biba bigoye ku kigero cyo hafi iyo kudashoboka. Ariko hakurikijwe ibyo amashusho agaragaza ukabihuza n'ibivugwa, hari amahirwe y'uko bishoboka. Gusa si ubwa mbere havuzwe umubano wihariye hagati y'uyu munyamakuru n'uyu mugore Ngwino Ndebe. Ese koko hari umubano waba wihariye uri hagati ya Murungi Sabin ndetse na Ngwino Ndebe? Ese uyu munyamakuru Sabin niba koko atariho yaravuye cyangwa se ibivugo bitari byo, Murungi Sabin yavunikiye hanze ahangaha byagenze bite? Ibisubizo by'ibi bibazo ndi kwibaza mbaye mbizi burya nanabikubwira cyangwa se nanjye nkabyisubiza, ariko icyo nakubwira ni uko ubaye utarakora subscribe waba waracitswe cyane. Ikora uyu munsi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Iyi ni Stories Magazine Rwanda, naho njye wumvaga nitwa Aime Confiance.